makoti sipiskie Upanyanu solalapi Upanyanu solalapi Upanyanu solalapi
Nijabule nathi nithokoze nathi amen sinanimukele nasekuqaleni abafikile ekuqaleni sibamukele nani siyanamukela haleluya sithi khululekani amen niyenze konke enifunayo nikhululeke Sana
ekhaya. Amen kwamsimane. Amen. Umsa wenkosi mawusanele sonke. Sihlale endaweni yakhe ngokuthokoza. Sizela ekhaya kwamsimango. Sizothatha lolucu. Sibone luluhle 14. Lolucu lolu sibone luluhle for Sathebo amazizi omunja ogcwalile osibewe. Uma ngabe simbeka kanje mina ngubabezala wakhe. Ngubabezala wakhe nje ukuya kuleli khaya la kwamiya elinabantu nje amakhoti kuphela. Elinabantu abanje anje babona banjani. They are open. Nento mabengayifuni bayayisho. Sicela mntana mufike Sathi manje motidini. Sekuthanda ukuzothela ngoba noma mezala wakho wafika wazothela wayincane ukula wena sesicela ke nayo excellent basis sicela usenze kuhle lehlonishwa ikhala semzini wabantu sibonke nje bekezela kwakho waphela ibone idistance abantwana abayihambile uyibuke ukuphila kwabo ukuthi okay abazange bashayane bakhipha namehlo mase sokufika lesikhathi esokudumisa lesi esokubonga ngoba akathandananga nayizolo kwasethi ngizomthatha namhlanje bayiphilile impilo ayikho ke nyonga yazi Bonzo hey ngoba bezala bahle babuye bakubize ngegama Bonzo ubonile kubuhle basemazizini angithi sicela peace sicela ukuthula usithulele nje ube umuntu ofanelekile masikwembesa le twinifa sikhombisa ukuthi asihambi uma sesiphatha kanjalo sawuhlonipha umzimba senze nje kanjalo kufuneka sigqoke sihloniphe sibonakala ukuthi sigqoke sisingaqoki nje kanjalo kodwa ngaphandle ke kobusha benu ngithi esingeke sikungene kodwa hayi phakathi njabulo yangithi sisabonga njani ukuthi sesiyofundisana ngoyikhaya nepapa liyavuthwa ngeke usizwe isithathele sicela ugogo kabeka amabili amathathu ugogo kasizwe Sanibonani babani. Siyabonga ukuthi sifike la sibonile ukuthi abantwana bahamba sidle isikhathi. Sicela ukuthi namanje uhambe kahle. Kube khona inhlonipho phakathi kwenu. Nazi ukuthi lapha nikhona nje. Nazi ukuthi noma mngena kanti yakunoba bezala noma bezala. Cela ukuthi ube nenhlonipho. Siyazi ukuthi ngibancane maka ubuncane busalema ngamanye kanti kuhlonipheke sazi ukuthi khona umakoti usiza bengumva kwakho nawe ubengumva kwakho ni trustana ungabi ngumsindo siyazi ukuthi umsindo mara sicela ukuthi kungabi khona ngoba kwakho umsindo ube phakathi kwenu nalowo msindo kwakhona mara nihlale phansi nikhulumisane nizwane ungabi ngamagama eceleni ngicela nje ukuthi nathi noma sivakashile siyazi ukuthi sivakashile kuphi siyazi ukuthi itiye lenziwe ngithi futhi uyazi ukuthi itiye ngiyaphuza yikho into engiyiphuzayo so malikhona cela ukuthi ushukela ube khona iy'nkangi zibe khona nempuphu ibe khona impuphu ihamba neshe asicela ukuthi kuhambisane kahle akukho ukuthi nje into engiyithandayo into engiyifunayo nami engiyiyo ngicela inhlonipho mangena lapha kube nenhlonipho ungathi mawuphuma ngapha uze ngapha ufake ibhuruko mara wazi ukuthi ubopha something
ukuhlonipha kithi. Wazi ukuthi mawulala uyalala uyavuka uyaphumula uyaqoka lokho okugqokayo ungene kamini akukho okubi ngaphandle kwalokho. Ngikhulume ngithithane amadoda olundi kwaze kwafaka abafazi betekula wabusa yena wabusa sisho phela usizwe sithi sizwe namhlanje usenzele imbali esingeke saze sayikhonza size kubabamaza abaphansi abasebazizini sithi nina mazisi nina mandashwini nina nashasha ubulundi nanezindle nandlela zaye bamandweni ezeke zayibasithi siyakhuleka kunina sikhuleke sibuye siyakhuleka kuwamakhosi wanamusa athasabusile akenza lutho siyavuma wena khasincane sithi namhlanje nasi isizukulwane sakho siyaphalama nawe thina bantu benkosi namhlanje mntanami uya ebukhosini wazi ukuthi namhlanje uya ebukhosini njengoba uya ebukhosini nje mntanami ubukhosi akusiyo indlu yanetha yilapho khona okukhulunywa zonke izinto khona yilapho khona kuthethwa khona amacala usazokwe ume ukhulume nongakwazi nokwaziyo kodwa njengoba sukumbesa uyazibona namhlanje ukuthi awusasibathe ubani uMfonso mina ngiqala nokulisa igama ukuthi uMfonso bengibeka ukubona ungibalekela nje njalo mangiqhamuka umbalekela ngithi-ke namhlanje mntanami siya ekhaya asayi ukuba ukaMsimanga soba ubani uNaMsimanga ungathathi-ke indaba zakwamina uzozixoxa kimi kwaMsimanga ukuthi namhlanje ushukela awukho kwamina yabona nje masukwembesa nje sikuthi lento ibhokisi lani lemfiki sizwana wathatha mntanami wakusa estradini wayokhuluma estradini nabantu bayokhuluma futhi estradini sizwana uma ngabe uwutho ngabani gawa uma ngabe empty bani wena sizwana njengoba bethi it's a long journey enihambile nimusizwa ngithi kukhona lapho benama difficulties khona kukhona lapho besawa khona kwaba khona lapho basuthi khona kodwa egcineni kosuku kunani kunama fruits angithi namhlanje inhloso yakho yini ifezekile nabakini nomakhelwane bebethi hayi uya kwabani kwandlu enjani enethayo namhlanje bavalekeni umlomo so ngaphandle kwabani wakho kuphela wena buyazi inhloso yakho haleluya uNkulunkulu sengathi umntanami angakubusisa uNkulunkulu akugcine sesiyahamba siyabonga abantu bakaMsimanga siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise uNkulunkulu anigcine haleluya aphama kwena kholo kwena di mapema la dibusile e bi go tsane sa le khatha matedi a khatha ska popota a khatha ska popota tlosa batho kela le ga feta mo ka ga tla motho ka thoga go montsha sa mananela malonga motaba le di a so mmali wala ka o lokolla a ke mo ba ka ba mme vale o solo meva os campa poca aqui os campa poca ba re ngwesi ingalla motsi aqui agba ko bona ke ra ka beke mo ke tshwele sa batho ba tlo ba ka tshitshi ba sa ra yona ba tshitshi ke ka be ke ishile ka be ke ishile ya la tsena ka ba fa tshitshi ba ka
Gobana o qala o tshwara gate ga e qala ga e isa tšhelete ga emele le o saka ka tšhekutše ga e isa jale o ska go phoka molelo mo rente ke batla o ipela ka wena ge ke ngwana o le emisa lapa lelo ba ba bontshe gore o mme o le emise lapa lelo wa utlwa o ba bontshe go mme ba bona go tšhelete ya bona ya tswela matlakana ga kere o tswala bana ba tlanang bese ba tlanang bese o emise motsolo o emise o tswala bo meya fela ba tlanang bese ba sa tswala bese ongathandi uyozathanda ongafuni uyozafuna siyabonga la ekhaya thina singabakwamini amaziza amakhikizela njengeflemfu thina esahlahlulini salenza indlelandlela ezemampondweni ezosuku sayithatha le mbali namhlanje siyabonga makoti danke Lion. Makoti singulendile makoti singulendile makoti singulendile makoti singulendile makoti singulendile makoti singulendile
Sithike uyangena ke namhlanje namsimanga phakathi kwaleli khaya kwamiya kogcwanini komutsha sewumndeni sowulilunga laleli khaya sithi ke naso isilwane sokukelisa ngaso umntanami ukuthi sowuyilunga laleli khaya awusasiwa kamsimanga usuwa kamiya konke sesiyokwenza nawe wabuja ngokumoyizela wayesemoyizela bathi nina badwanini nina bamadashwile sibabasehla nasezansi lapho kwababaza khona izosha sishe entabeni sasokhahlamba sasiyabababeza nabalelo sithi babangene sasibabilisele njengoba kwanilisele umnabakazi bathi phuma mnabakazi basiyangilisela bathi mina ngavuma mina ngavuma sithini ngokhalesana ibasayedwa 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 ukuthi sipho okusho ukuthi ke sisacela ukuthi ke umkhwenyana asondele naleso sipho sakhe ngoba lithi ngelinye ilanga iBhayibheli masilifunda kahle lithi wathulula okusenhlizweni yakhe wathulula okusenhlizweni yakhe ngoba sasingekho mhla bethandana beshelana bobabili usifuna ukuzwa ke namhlanje ukuthi wamshela kanjani ngabe wamshela ngeWhatsApp sizokuzwa kuWhatsApp uma wamshayela ikhwela sizokuzwa ukuthi wamshayela ikhwela yini namhlanje sizokuzwa khona siyacela ukuthi umkhwenyana uma ngabe seready asho ukuthi cha seready sengakwenza lokho kodwa ngazi bathi kukhona amadolo ngibona abanye kuthiwa
Sisake dada wadala u-Adam na u-Eva wathi yini ungumsizi wakhe azange athi uyisigqila sakhe uthi ngelinye lamalanga wena usulubhambo lobhambo lwakhe usungamathambo ongamathambo akho yingakho uthi uma ngabe ekhuluma kahle uthi wathatha ubhambo endodeni wamlethela ubuthongo obukhulu bamfikela nobuthongo uNkulunkulu wayesekhipha ubhambo kuye walisa kubani walisa ku-Eva wayesethi lona usengamathambo amathambo akhe ngaloko kusho kwethu sizokhuleka uNkulunkulu Jehova uNkulunkulu uSimakade uNkulunkulu uSithathu uNkulunkulu wena wawukhona nasemandulo siyathokoza Makoti. Siyacela nje kancane bakithi ngenxa yespace esinaso siyanemukela abantu bakaMsimanga siyathokoza impela ukuba nani sizocela ke ukuthi abantu bakaMsimanga bangene kube yibona bazohlala ku festival sino babezala lana waMsimanga sinomndeni wonke wakaMsimanga sizocela ukuthi thina nje abala eDlamini bakithi sibadedeleni kube yibona bazohlala ematafuleni singabonga kakhulu kuba nani wakaMsimanga usengabeka sanibona no amen siyabonga ukamukelwa phakathi kwendawo amen sijabulile sithokozile futhi kuko konke manje baba usuke wathatha amazwi besithi sizokhuluma usuke wathatha amazwi bayara into engithandile ngayo ukuthi wathatha from eBhayibhelini yabona ngiyabonga kakhulu ngoba eBhayibhelini ngolunye usuku ithi ngisesowumntwana ngangenza ezobuntwana ngathi ukukhula ngayenza ezobudala bafethu noyithu nikhulile manje anisayenze ezobuntwana konke nokwenzayo bror akube ezabantu abadala amen angeke sikhulume kakhulu kunabantwana la amen izinto eziso zifuna ukuthi kungabe nabantwana incwadi eBhayibheli ithi mase banje bangancintshani uyakwazi lokho mkhulu lithi bangancintshani amen manje kunabantwana la besizoyichaza yonke ukuthi abancintshani kanjani futhi sibuye singene kuyo sithi kuyo ithi yonke into yabo mabayilungisele ekamereni hayi la phakathi kwethu Ponso makanenkinga no baba wakwakhe bazilungise boyi2 amen angasizi kwaMsimanga azobika futhi ngizwile leyo amen nawe brother wami mawunenkinga naye lungisa naye ningafaki amafamily silungiseni indaba zenu zilungiseni ekamereni and ekamereni ningancintshani kusho iBhayibheli besizolifunda manje isikhathi asikho bakwethu siyabonga ukuthi nisamukele sithokozile sijabulile siyabonga ningababeka babaMsimanga ematafuleni ke bangene okay Sana
Indlela